ngipha inhlali ibandla eyinhlayisuthi kubifakazi ngemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosi aleli bandla. Ubese lodwana sinedlelane Nkosi Nkosisi. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni ngokuphakama. Manaza letha ingcwele ngokomkhwanazi wampunyoni ekhumbu lakhe ithempeli. Siphathisiwe umsebenzi wenkosi uNyazi lwezulu obizwa ngeNabatshu noza kwethu esinabo igaba ngeigaba. Mangephiwe Nkosi na yathi khona abantwana abazalwayo beyabantwana bakaNkulunkulu kodwa bethi behamba emhlabeni sebebantwana bakaSathane. Sizocela Nkosi phansi kwempiko lakho Nyazi lwezulu singabantwana bakho noma sikhulile shemba ukhohlwa ngoba umuntu awufani nathi. uJulayi oqala Nkosi emhleni 2011 sacela ukukhula siba makhehla akho sikhule Nkosi amakhosi afisa ukuyibona sesingamakhehla. Ithi ngiyaqalaza lapho nje Lord ikhehla manazaretha kodwa nofanisa nabo siyafuna ukukhula sikhule Nkosi. Leyo mnyaka osipha yona ukukhula siphatha isandla sakho sihambe singabantwana bakho Nkosi singahlubuki. Manje letha ingcwele umsebenzi wakho Nkosi ukhule kakhulu ama-region awu-8 eNingizimu awu-2 ama-region eNabatshu KwaZulu awu-2 ama-region eNabatshu eBhodi khona kuMngentla khona eGauteng khona naseMpumalanga province sigijima wonke lama-region Nkosi sitshela abantwana bakho Nkosi ukuthi ayikho into engaphezulu kwaShembe emhlabeni. Ayikho inkolo abayithola edlula le eyafika noBombela isitimela samaMpondo. Kanti siseGauteng 21 September sine conference eGauteng Xubene North West kungena ikwaya stage yabela tula ngeTswana salisabukana emehlweni salisizophatha lapho uNyazi hatho sabukana emehlweni kwathi kuthi uNyazi sathawu iyo nje iyo sizonje igama lakho Nkosi kule thangana beyicula zicula isitswana laphana kodwa phakathi belokuzithenje uNyazi kwavela kwaphelelaka masecule ngeNkosi uNyazi lwezulu. Besikhala izolo sithi kunzima Nkosi ukusebenza umsebenzi wakho kwezinye indaba abagcotsha basinikeza inkinga. Namhlanje Nkosi angeke umgcotsho phambene neNabatshu
ngabe sizingane ezimbi masingaboni ngendlela Nkosi amakhosi umsebenzi wakho abaweseke ngayo abagcotshwa konke lapho esihamba khona sisuke sinabo zonke ingaba zabagcotshwa ayisekho indawo engenayo nabatsho into esizile ukusebenza kahle labantwana uqale sivuma labantwana basafani nathi qale savuma yabona ekhuluma ingane la ithi uma nginokuza uma ngusile ayiboni iphutha lapha ingane thina njengegaba zethu ongekusho ukuthi uma ngusile wena siqale savuma kulabantwana laba abasafani nathi baphila impilo esingayiphilanga ngisho bekhipha inkomo kwenzeka usuke ephethe ifoni tofoza ifoni ayiphethe ngisho induku abasafani nasiphatha noma ngathunga ngoba wangenzeka noma yini inkomeni sabona Nkosi ukuthi umdala wasusiphi nabatshu kulabantwana kuze ukhulumele nabo bezwe akube nenabashu noma bengiyathanda bobaba umbhele baba uNtombele ngeke besanizwa labantwana nokukhuluma abanye laba seyithi laba nenhlonipho esilindele kubona uqale thina sikuholwe nabasho no asibanikele inhlonipho abayilindele kuthina kuze nathi siyithole bona sidasikhuza nje kuse entaka khohlwa labantwana befike bacela umsebenzi Nkosi banike abantwana iphuthu befike la ukuthi ngena ngahamba nje umsebenzi namhlanje endleliyamba lento zifeshe baphathi babo abantwana iphutha manje kufanele ukubahlanganisa nje into kumele bayikhulume noma bengayikhulumi uthi vele ngalova umunye wathi wacela umsebenzi ukushemba wamnika mase kuyinabasho napholundi angimsabi nomlungu anginendaba nomlungu usiyabona ukuthi abanye abantu nje laba banendlela nje baphila ngayo kodwa manje badinga izwi liyabhombela lona elidala manje kufanele-ke ngenabatshu sijozana kwinabatshu nizogida ngicule bethi masebeqedile bese sithi bantwana bonyazi ayikho into edlula ubuNazaretha emhlabeni. Kwasamakhosi uma silasikhumbula ngozinde khona indlela yayisiteze endala 1991 sasagqoka amajazi lawo emfundo 1991 yavela phezulu inkosi inyanga ezulu ithi yikho 1991 sokusondela insuku zawo 1995 belina bakusukana uphansi uNkulunkulu asisize kukhona abantwana elibandla bangazuka namanga ulisuku indoda esikhathi senkosi ilanga yasuka iyenkosini ilanga ithi Nkosi amakhosi ngithengelele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathikithi okubhabhadiswa emuva ebuyele emuva bewashiya ithi Nkosi ilanga awuNkulunkulu ubonisa into enkulu bonke labantu bebuyisela amathikithi emuva okubhabhadiswa labafakazi amanga amagama abantu mhlambe hleli neyingqwembe nje unenhlanhla umuntu othakaza wafakaza amanga ngegama lomuntu siyafisa kukhula abantwana abanjalo baNazaretha ingcwele ukuthi inyanga yezulu ivela phezulu lapho ithi yini abantu bethanda kangaka leli bandla ayisho ukuthi labaNazaretha labashembe babona lento enhle kangaka kuyadabukisa-ke masekusuke into esisizile thina ukuthi sivumile masikhulu ukuthi khona abantu abangobhuti bethu abadala phambi kwethu khona abantu abangobaba isizile lento yikho singenankinga nje labafana banenkinga ngoba akekho umuntu omdala kubona baba balingana wonke umuntu okhona yaba nenkinga-ke makunjalo yingakho bese bekhuluma bethi kusho umfana omncane engaganiwe wathi omakoti bayaphi ngingabasho thatha wakho mfethu umnqabela ngayo ngingabasho banomsebenzi abenza ukukhuluma ingane encane kodwa ngapha uNkulunkulu esimlandelayo unyazo lwezulu uthi ngiyambonga umkhulu wami inyanga yezulu ukuthi ube khona ingabasho alike leninkinga bagcotshwa alike edlula leli labantwana kufuneka bathole indlela yakudala kodwa bayithole ngendlela yabazokuzwa njengoba nje Nkosi
kunabantwana bakhe abagcwele ema-university benathesa, ubona benabatsho okubizwayo kobunye labantwana ema-university. Kufike kukhulume ngobhombela, yibo lobubuholi lobu. Ushembe umabona kude wazi ukuthi kofika isikhathi lapho labantwana abaye kunizwa khona bakuNtombela. Khona lento abayifunayo, thina sikhule, nithi nihleze ekhaya kufika umgotsho omdala, 1983. Sathi sibuye esikoleni sabona indoda endala yakwamthiyane oyise kamfundisi umthiyane nami ukhona. Into abashiyeka iziphele. Iqhinga likaShembe lokuqoqa abantu abasha. Ngangibona umuntu omdala efunda ihlabelelo esibeke esifubeni athi pheqe ipheji alibeke esifubeni ihlabelelo. Le ntshumayelo kamfundisi uCharles waNdlovu owathi ubhombele ekhipha imgidi emkhatheni wathatha iBhayibheli umfundisi oyinkozo ngazo ngo-1983 egcekeni ufika umvamela uMthiyane isekamfundisi uMthiyane nawo. Ukuthi lo mfundisi zibekile umgidi sathi iBhayibheli uthi ngifuna ukumbuza uShembe ukuthi lento ayenzela abantu ithathaphi. uShembe uNkulunkulu uthi batabami kunisivakasho esizayo hamba nilanda isitulo nisibeke lapha. Wafika wathi mehlala phansi yathi ndlamhlathi uyakusola lokho esikwenzayo. uShembe wayena umuntu wathi mntana wami ulanda iBhayibheli endlini wathi hayi liyeke asifunde lona leli lakhe liphethe. Wathi uvula ihlabelelo 150 1983 manje waseka amadoda angavela afike nje ngoba nendala ibhokile wathi afika mfuna uNtombela kosami uzodlala into ayingekho kudala. Manje siyafisa abantwana baNkulunkulu ukuthi labantwana sibaphathe kahle. Siphatheke kabi uthi umunye umntwana lapha eMjeli bashumala ukhuluma zwakhala wathi khona umshumalo othe kimi angwethengwe nokudlala eresi. Azikhaza abashumala kanjalo siphelile futhi bazoqedwa yitho bazokwenza kwabo. Ithi ngane khuleka mshumali ngiyahlola mina. Angazi ukuthi ayihlalephi. Lo mshumela akazi ukuthi babamkhulu ngo-1912 ngo-1920 owathi afundiswe ingane zamaNazaretha. Uthi ayihlalephi enakazele indoda lapha yakhe. Hayi bashumali ngeke. Uthi lengane masifika esabatheni wavela washumayela ngawe yahlubuka ingane. Omunye khona la eJudiya udadewethu entombi entethelelo ekhamsafa kuyimfonyo ufike ekhala minye embezi uthi umshumayelo wafaka lomendo suthula izimfonyo manje. No. uShembe wathi ngiyancema abantwana basenze ngakhona. Uthi ngiyancema isikhathi abantu abashumela abakhuluma kanjalo ngizosala nodwa bathempeli lezi ngane ezimele lo nto leyo. Lezi ngane zifuna umuntu futhi kuze zikuzwe. Ngeke uvele ukhulume noma kanjani. Ufuna uyiwini ukhuluma into ezizoyizwa lezi ngane. Ngoba zingazukuzwa zizothaya ngoba udlala ngathi asimuzwa thina. Yikho namhlanje na sekuyithini isizungeza ama-university zigcwale ngabe i-council chamber ngabe i-lecture room zigcwale. So shaya isifundo ngoShembe bonke. Ngoba nalisigcotshiwe njena khona lasala khona manje lezi ngane ayisasizwa kahle. Sengathi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu engasenza sibe nobunye emsebenzini kaNkulunkulu siuhloniphe. Labantwana nje bekhuluma kanjena banosizi banenkinga abayixoxayo uthela leli nkinga athi nogogo ashadanga nogogo vele ubona iqala ngaphinde inkinga. Banosizi nami umuntu eshumayela la ubanje udade wabo yiwele. Zikhona lezi nkinga and bobaba nomama asimlandele uNkulunkulu kodwa ke ibalance iyafuneka madoda namaqhele abalance madoda. Sizohlupha sinoNkulunkulu ngenxa yokuthi kuyakhalwa emuva. Silungisele lezi ngane zonke izinto ezidingayo ubanje udade wabo yiwele ongaphilanga uthi wena uyafunda mina unginakile wafunda i-degree ka-3 wafunda 6 years. Siyacela amaNazaretha bese sicela abantu abasha ekhulukazi insizwa. Angishumayela namhlanje namdlulisa umyalezo. Ikakhulukazi insizwa ezincane sinenkinga lapha.
kuyinkinga ukuthi umuntu ocele linda namanje akayiko vele emzini umuntu athi hey baba imazi ngane lo nto bafowethu abantu becela ngoJuly sebelotsholiwe kanti ucelwa ngumsile lo ndoda ujama sibloka nje ukho ready ingane nasohlaza bafowethu nasohlaza iziyabona emzini siganile ukuthi lo mama lo zonke lezi insuku yazi ukuthi umamezala masifikile egcela umnabawo ingane nasohlaza kwenzenjani madoda sadlala ngezingane zenkosi lo muntu lo ufile engqondweni ufile enhlizweni lo muntu ibona ingane sibona ifike egcekeni ukuthi umnakwethu lo along sonke lesikhathi yazi ukuthi umamezala lo wani ayingeke bafana ukuthi amanga ngakawanga bafana bakithi kwenzenjani and siyacela ama-psychologist aleli bandla enisondele kithi kwindabasho abantu bahlukumezekile balimele emqondweni yikho lokuzothola iy'ngane seziyibulala bafuna abantu ukululekwa ngokomqondo ngempela isikhathi esidala abanye abantu laba uvela bona isixazululo ukuthi angithatha intambo ngiyihenge noma ngiphuze ushevu ntwana kaNkulunkulu asondeleni ama-psychologists ama-social worker siyihlangabeze lezi ngane kuhlukumezeke wena Nhlanhlusuku kuhlukumezeke wena Nkosana wena Nkosazana manje leyo nto leyo kodwa siyajabula baqonda ukuthi yonke indawo esihamba kuyo sifica abantwana begcwele phama fese batshelele ivangeli ade ngisempumalanga eMelbourne ngithemba ebusuku hamba ngale moto yahamba lenkosi sihamba ngezilaka nkosi simphethe bakhuluma abantu kodwa sinayo omunye ushembe kuphela yazilezulu enisiyachala kusamakhosi asikhathanisi namuntu asisho lesibadlula kodwa sikwazi ukuthi siyakuthanda kusamakhosi njema sengisuka emsedama mbeke ePintritifu muhle umgwaqo uyavuma ukuthi uthinta ngicala emafoteni yasingena inyamazana yathi dukduk enkulu yathi dukduk yavele yaba phakathi neside yengulo manje uyajika lapho ngoba manga ivika kunewa ngapha ngeke ngibuye ngathi nje weshe abantu ngiyishaya lenyamazana engase ngimikile ukuthi ko wathi nya ipha nomgwaqo ngakubiza shamba ngazi kwenzekani ngoba yayiphathi nomgwaqo kodwa ngishasa noma kwakuyiyo ngempela noma ungomubi lonothi mawuthi awuvika vele ufe ngiyabojwayela uvike makhosana esuka ukuvika into engeke kade ngoba ngathi zokuphasa weni moto ngathi ngeke ngiyivikele kodwa ngase ngibiza ushamba wami unyazi bezulu sababaza Nkosi nazi insizwa zakho emva kwethu sizokubabaza ngalena basho Nkosi sicela ukukhula sikusebenzele into ebuhlungu esibhekana nayo abantu abengenzi lutho kuleli bandla bakade abantu abenzayo silabahlasela ngeke singakusho lokho yabona abengenzi lutho abahleli muthi asukume ngisho uNkulunkulu uke washo uNkulunkulu phambi kwethu wathi abantu abathi bamsize ngiyabahlasela mwasume nje la wathi asukuma usebenzele ushembe akona nezilutho igadi ukuhlasela uyambona manje letha uthanda 10 million avela athi 10 million ngala thawa 10 rand 10 million siyafisa bafowethu ukuthi umsebenzi washembe mkhulu ikhona nekhona umsebenzi washembe ungabuki lothi uthathwe yimi thatha wakho la ukhona umsebenzi washembe mningi siyabona Nkosi amakhosi umuso siphe wona sohlala sibabaza phela abadala ngicela ukudlula indaba okhulume ngayo Nkosi esikhumbuzweni 1990 makukhonzela inabathu intsha ebulela umvalo ludlala ithi inyanga yezulu bakuzokhonzelwa lenkonzo ithi senilethi ukube kade nayenza le ndaba ngabumvalo lwama kahambanga athi umvangeli uhambe ngesandla seyingane khona izamanazaretha phakathi sasikhona 1990 ikhala inkosi inyanga yezulu ithi babulele umvangeli wami laba mbulele kulena kulizanga ezisibonane na manje uNkulunkulu
namhlanje ehlele esihlalweni uNyazi bezulu ekhuluma ngalonto kufanele masukela asehlangana futhi ngoba kuze lento ingaphindi yenzeke kwabantu abasha labo manje hleli kithi yinto fanele soyishwelaza uma sathi ushemba siyishweleze so lokhu siyishwelezile kodwa kushiwe ezulwini ukuthi siyilungile njengoba bekhulume ngani esikhunguzweni kuzofanele siyenze futhi sohamba sikuholweni nabasho siye komdala wensuku siyocela iseluleko ukuthi soyenza kanjani kodwa kushiwe ezulwini sokulungile kube kumange isikhululeka njengamanje sinecala babulala umvangeli asikaqabani maNazaretha izolo ebulalana inkatha no-ANC kuneyintandane sinabafowekwazi washimizi namhlanje phela uhulumeni ndawonye niyabona into xa ungena emsebenzi kodwa nabasavuka abantu abafa asigweme uxabana kwaze ukuthi sixabane sibanga into engekho singambanga usheba simthande ngoba sibanga into esingayazi masimbanga asigweme uxabana silungisa umsebenzi kuyafana soxabana buyahamba sohlala sibuyisane moshi isikhathi maNazaretha namhlanje abantu babasembhedeni odwa iphino ANC babusize namhlanje kodwa kunabantu abangeke besavuka bafa bafanele bagweme ukubulalana kwasamakhosi inkosi kusini Baba Shwele Gosi maNazaretha umshumela ushabamlo ethempelini emoyeni eyintabeni zasohomolo bantu abahle basezulwini izindlu zelaza sezulwini ngibonga umusa wokuguqa phambi kaNkulunkulu wethu inkosi yamakhosi uNyazi bezulu bantu abasha ngifisa siqonde ukuthi ezingeni lethu akukasilingani thini ukuthi noma ngabe siyalibuza uNyazi ukuthi lungaphi sithi lungaphi uNyazi usayizi wami le phambi kwethu inkosi yamakhosi uNyazi bezulu mawuthi ngaphi fanele ingaphi inkosi uNyazi bezulu ingasale ethayini ngoba inkosi yasezulwini eyathi inkosi esibili inkosi ivuka kaMahilela umali ngezulwini ngonyaka ka1935 eminyakeni yalo engama-41 yokusola isisezulwini yaqinisekisile ukuthi umlayezo wale nkosi ephambi kwethu namhlanje iyawavezela amaNazaretha angenhlanhla akhanyiseleka ma ithi ngoba le nkosi sifikile kunenkomo enoyithi igama ayazi amaNazaretha ma wawukhanyiselekile wawuyodwebela ngaleso sikhathi iphinde ihambe iye emapondweni kumkhokheli uMamemela imtshele ukuthi khona engicela ungaluselele ngihlale nawe la uzothi ungahlala naye bese wena uphinde igama awusawukuba uMamemela useyoba mbheki uMesiya isho inkosi iminyaka ka-1935 ka-1976 iprofethi indaba yomhlaka 3 April 2011 ukusuka 1976 ukuze kufike kumhlaka 3 April 2011 bantu abasha
ama-decade lawo amane o-10 yeminyaka mine bengesihlanu. Kodwa ukhuluma inkosi iHunga, inkosi yesibili ikhuluma nenamhla lethu kusuka 1935 akazi noma saphelela na. Kodwa ukhona sacinga ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu ngabe uNkulunkulu noma kunjani. Okufanele sikhulekele bantu abasha ukufa sifele ngaphansi kwaNkulunkulu ophambi kwethu. Umuso omkhulu asikufakaze ezingeni lethu siyincengele ukuthi inkosi nasebukhetheni lethu ulimi lungashintshi. Njengoba kwigema lethu yokuthi sivuke phambi kwakho mdali wabantu, akunasifihlakaleli ukuthi umsa wakho uhlezi phakathi. Uke wathi baba kwelalithopholo lapha ethempelini emoyeni ngoJuni ulindiwe iy'nkumbi zabantu ezinye zalala ngayizolo kuyisonto zathi sizobona uhlelo. Kwathi masekuse ekuseni abantu engakaze babona abangakayana, kwathi masekukhambizwe lokuthi baba ayisesiyodibana eLinda konke kade kukhona kusiwe eLinda. Sathi masisuke eKrosini eBrono ngoba siye ethempelini umthandazo wami ukuthi ngabe namabhanti amnyama angakwazi inkosi siyowatshela kanjani. Kodwa kwaba liphumanga babela liphuma kuwe lithi bonke behleliwe kodwa kweLinda kwagiya abantu abangakholwa baphenduka phambi kwabantu baginyika bajabula into ongayazi ibone. Nithi mina bazothumana adwebela ukuthi sithandela uNkulunkulu kwabantu. Wabuya inkosi ngomhla ka-20 November la ufike khona washayisa kuhle. Udumo nkosi yamakhosi lufanele. Into ezinhle ayibekwe ezingeni lethu singathi asibonanga ziyosigweba. Noma sesicabanga kodwa ziyosho ukuthi phambi kwenu anibonanga yini ngoba okhokho lokhokazi basendulo bahamba benza nodaba uNkulunkulu exoxwe ngilizwi kuthomvele kuqala. Babengabuwane bekhawulane naye kodwa inkolo baba naye basibahamba emhlabeni. Abakithi basebebuya bathi senihamba la emhlabeni kwazulu uNkulunkulu egameni lethu phumani konganani ekhaya nihambe nesikhonzele phakathi. Thina sihambile singamboni asinathanda ukuthi khona. Ngesikhathi senkosi yamakhosi uNgalozinde ayilingananga basemhlabeni esibuye esikhubuzweni sakhe kwake kwafika amadoda lapha ebuhleni babaNazaretha ehamba nomndeni wawo enosizi khuluma ngokuvuma isono bantu abasha ukuthi isono uma ungasivumi siba icala usivuma ukuthethwa kwicala lakho. Ngesikhathi sinzima iyangena inkantolo empilweni yakho ubathe uyalungisa kungalungi kanti icala uliyekile wangathetha zazi izimo zomhlaba zikuthethele icala loluzibili. Lensizwe zafika enkosini yamakhosi inyanga yezulu zathi baba njengoba silapha siyakhala usibanibani la emphakathini usehambile emhlabeni nenkosi yamakhosi inyanga yezulu yayibazi. Yathi inkosi usibanibani akasekho. Bathi baba wathi awukabuhlungu lokho ubulawe yini usibanibani. Bathi inkosi silapha silethele lo sisi. Yayisiye enkonzweni inkosi yamakhosi inyanga yezulu yasifika ingene epulpithi ixoxe badla ithi ngidumele baNazaretha usibanibani kuthiwa akasekho emhlabeni kanti kwenze njani emhlabeni kanti ombulele ulapha ngaphakathi ethempelini. Yayisithula lensizwa kuyiyona yenesandla ekuhambeni kwalo muntu ikhuluma inkosi khala. Kwanza khona ngithanda khona le ndoda yathi mina lelizwa ukuthi hawu inkosi siyazi ukuthi usibanibani akasekho yini nje ngimlale engimbulela. Kwathi makuphuma inkonzo sekutambama yayisiyicwecwa yafika enkosini yamakhosi uNgalozinde yathi baba ngizwile ukhala nkosi yami inkosi izovuma isono. Lo muntu baba ngathi ukhuluma ngayo ukuthi akasekho baba ubulawe yini. Ngipindezelwe ngokuthi nokuthi ngase ngimbulala nkosi yamakhosi. Baba ngizokela intethelo. Yathi inkosi kodwa kubo bonke bungazibulala lensizwa. Wathi kodwa ndoda ngoba uzovuma isono ngizoqinga ukuthi yazivuma leso. Umbulale lezibaba. Yathi baba ngiyaphaphapha. Ngicela intethelo. Yathi lapha ebuhleni njengoba sizosuka la uzosuka la eqala khona amasanga lapha ebuhleni eqaleni kwayo bese umemeza abantu bangalini abangani bakho abasosonta nabo bekuzwe uthi yini engibulale usibanibani. Wathi uzoqala kule khona qala khona ethempelini uzoyivana lokhu umemeza mabe isifuka abantu babhidle ulokhu umemezile uthi yimi engibulale usibanibani. Bathi basuqedile ivalile bese ubuya yini. Kanti ufuna intethelo khuluma ngesono insizwa.
yenza njalo lensizwa yathi ngisho ngahlekwa ngithuke uNkulunkulu ngisho ngabulawa lesono ufuna singidedele kunezinto abantu abasebenzazo esithi abantu bazothi njengoba zika abantu zibheke ngathi zisilindile yaqala le ndoda yadraya ebuhleni usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele bambuka abantu naye uthi osithe angabi namahloni sengikhathele isono ngiyasivuma le ndoda yayenze basithe futhi ayike manje nengenodi la emhlabeni yamemeza ulivala isango yathi makethe sibele kusini yamakhosi yathi baba sengiqedile wathi ngiyabonga ndoda ngisizodibanisa bathi yangena inkosi yesabatha esingena inkosi yamakhosi inyanga yezulu yathi ngiyaphila eNazaretha bathi amen yathi nimzwile umuntu okadethi uyobulele usibanibani etrana lapha emzini kaNkulunkulu babukana abantu bathi umuntu simbonile abanye bathi baphuma phakathi kwethu kodwa sizwa ukuthi yathi inkosi yamakhosi ngiyambonela ndoda engumbulali bawungazi wena ukuthi ngithi vuma lesiso bengifuna ukucela ukuthi uqondile levuka kwesono leso sizosivuma labantu ngithema ngibona uyidela nasengaphuqukuzwa ngakhatha kwahlala nami ukhuluma njalo ukuthi bayahlala abazongalutho njengoba ngigudile makazathi angithenzonga lutho bathi sizonga lutho bathi nabantu bengazi ukuthi uvuma nabamuzwa ube besondile ezizoba yini laba bantu akile mkhuba kubo nasebandleni ungathi mntanonyazi okugodlile wathi ngifundile ukuzwa ngoba bekhuluma indaba yakhe angathi umuntu uvuma isono kanti uyasiflasha akasikedi wathi ndoda uthethelele namhlanje ngiyakwisela ukuzwa kini maNazaretha kodwa ngicela niqonde ukuthi abanye ngeke ngisababuyisela unomphelo ngeke besenza lutho ngoba babekebezwa banibheka siphezulu lepha ngithi khulume ngathi baphendule babhekisele ngeke ngisabanika ukuzwa bawohlale bephendulela ngithi ngithe kwabo kodwa bathandile bazo ngiyangizwa nje manje wathi amen sengivale ukuxuba bantu abasha siqaphele ukuxuba izwi likhulu leseni siqaphele uhlelo uNkulunkulu phambi kwethu asimethembeni lo hlelo phambi kuyakalwa lo hlelo phambi kwakhe kuyafungwa naye manje naye kunabantu abadalele mabequba phumelele kubo wayicimba ukuthi yile vuma kuwe wawuzokwenza into abantu bathi kuwa wabelwana kwake wasuka indoda igwile imkhuba maNazaretha sengiphetha yavemula ingane yayisibanjwa kwathiwa icala lizongena kwathiwa liyile licala yayisicabanga le ndoda ukuthi uzokwenza njani yayisibona ukuthi hayi ngoba ingasemhlabeni ithemba liyawuvele yiba abantu bomhlaba yasiqonda inyangeni enkulu yathi zocela baba ngizimkhuba lapha adlulunga ingane sengibanjiwe manje ngiya esigwebeni esikhulu ngicela ukulungisa leqala yabuza inyanga unawo 35,000 wathi ngawukhaya phansi manje zimthatha leminyaka wathi nakho-ke kusiza ngesikhathi sesigubhu yathi thatha lesigubhu yalele enkantolo yasho le ndoda yathi phuza lesigubhu uzothi uma usiphuza sizoshophelisa lokho kufanele ngabe wadlula ngakho ngeke bekhona uzothi mawuqeda mawufika enkantolo uyibuze manje ukuthi makuthiwa wadlula ngani ngokuyisidalo uzothi uyophenywa fikele ngekho lutho amabuya enkantolo uzothi usukhululekile bese ubuya yaphakamisa isigubhu yathi bese uphuza lasi phinde uvuyele endaweni yakho kodwa shaya imali yamphansi yathi indoda kulungile baba mangeziboshwa yayithatha yaphuza indoda yaphuza ithenge isaphuza yezwa kudonseke emvuthi konke eshophelayo konke esithelayo manje yayisithi ngibona ndoda yaze yathi ngesandla yathi akhutha ngifuna ibonakale ngisho ukuze umbuzo wonke manje Nkosi mawuthi ngenza ukuthi kusenkantolo ngwenze ngani ngoba ngisidala mina yakela ikale enkantolo yathi mayithi manje ngakwethu ndoda uphinde umkhube nje yathi kusenkantolo ngicela umubuza laba bathi ngenza umkhubo nje ukumhlekani ngoba ngisidala mina ongazali anginakho nokucabanga ukuthi kwenziwa ngaphi kuhlelo yaphila manje yabala iminyaka ihleze ehlabeni somanje yasangaze ukuza umbuzo uthi indoda uthi baba tonke ngenhlokoni ngoba ngangithoyina yabiza abaseduze yathi ngena etoilet bangena mabeyibuka yaza cela iphile iyana yathi uyofakaza engesilisa yafike yabuka yathi baba uflethi njengoba uflethi akho lutho wayengenza yasibuka mamanga yathi ngisuka kaluphi namhleka phuma lapho njalo umflethi sakho uliyo igrande ethola ifosta
Akabe lo mntwana uhlele impesheni hayi lokhu nithukile kuyayikila ngalokhu. Phuma lapha basebephuma. Khuluma ngethemba lomhlaba kaNazaretha. Ngiyithemba inkosi yethu yazile. Ayinasani yafunga. Yasibuyele ekhaya iphumele toli indoda. Yaphuma toli indoda yahlala yaqiyama yathi ayikhale nyaka lena. Hayi zizokwenzela nakithi zathiwa sisizulu lubalele. Kodwa iphumelelanga. Zinawo lamandla abantwana bonyazi. Kodwa engafanele abantwana benkosi. Kodwa abanikazi bazo. Kodwa abanikazi bazo. Basithamba bonyazi bezulu. Fanume. Esiphikisela lendoda esithi ake kubuyeleke manje namsephumule kahle fanele iqhubeke ukuqhubeka nomsebenzi engadalele wona ngitho emhlabeni akubuyele enyangeni ngiyothatha lesigubhu esinye manje sekufuna kubuyele manje yaphuma indoda imvama ke makuyo enyangeni indoda ihamba ngayodwa amanye ahamba ngebusuku ngoba ikwenza kuyimfihlo yathi mayilothoba akekho la ekhaya waziyo ukuthi inyanga yala ekhaya ikhulumele wami uthini yathi mayehlele esangweni indoda izolanda ubudlalo bayo ngalesa sigubhu yathi mayizisangweni ifica indisha inamanzi mayithi yasondela iy'nyanga zakhona ey'luma yayilumi zishone phansi iy'mpahla zilele phansi yathi mayithi yacinga uphuba kuthiwa uhambile ushone ngolwesibili yakhala isipilo somuntu wesifazane kwamangala indoda yathi kuthiwa wenze njani bikhoze kakhulu nanamhlanje akukho umuntu ba ithemba lasemhlabeni inkosi kusemehlweni ayingikhethe inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha uNyasi lwezulu Baba Nkosi yamakhosi Dalo wezulu nomhlaba uNkulunkulu othi mesesha into yenzeka sembula nkungu kuvela ukukhanya ngiyakhuleka ehlala nesikhulu sasezulwini amen
Loguqile phambi kwesihlalo sobukhosi uJabulani ingwakaKhumalo isibongo ezweni lasenhla Nkosi semnambithi ngaphansi komzi wenkosi uMzomusha kumfundisi uMbhele. Amen. Ngokuhlala ke ngilapha eNanda ngaphansi komzi wakabhekuzulu kayibonge Nkosi. Ngenye imini bantwana basezulwini phakathi komzi oyingcwele wasebuhleni esike sizwa abantu abadala ababesixoxela bathi inkosi yesithathu yake yakhuluma ngalo amuzi ingakabi khona, yathi kunomzolo engayathi uyalenga ngamaketana. Wabusufika umzi phakathi komzi oyingcwele ya inyanga ezulu yayisibeka umyalelo, yathi lo mzi umane uphathe kahle, yathi ingilozi niyokuyibona ngamehlo. Kufika intombi yentethelelo phambi kwesihlalo esikhulu sasezulwini izobika usizi lwayo baba ngenosizi ngiyinkosazane kwaba seqhamuka insizwa yabe siyangicela le nsizwa yathi iyacela ngiyoyelekelela iyovusa umuzi kayise. Uthi ngabe sengivuma Nkosi engcwele, uthi wathi umlisa mese phakathi nokumlobolo wayesemhlabela ucingo, wathi cha ntombi yakasibanibana ke sihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi inkosi ngabe sengiya khona, uthi okwenzeka khona ngazi kodwa waqonda ukuthi nje untombi kakusekho. Uthi emva kuba sibonene ngase ngithi ngiyamfolela kakusasa uthi angiphindanga ngamthola engcingweni kuze kube namhlanje. Uthi kwaphinda kwafika esibili yathi cha ngiyafisa ukuba ngohlambululo ungilekelele ngiyovusa umuzi kababa. Uthi ngabe sengivuma, uthi naye itheme esiphakathi esingihlabela ucingo. Yathi intombi yasasibanibane ngiyacela basihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi ngoba ngathi sengike ngagileka ke ngiphendukele ngakumkhokheli. Uthi wathi umkhokheli ayikho into ezoyenziwa ngathi amshona khona ngokuyalobola. Uthi ngabe sengiya, uthi nayo lo nsizwa ngayigcina ngalo la ngiphindanga ngayithola ngisho engcingweni. Uthi inkosi sengidlalwa abantu, uthi manje mangibala wesine. Uthi wasasesikhiyama abantwana basezulwini isilwane sona leso siphakathi kwethu bantwana basezulwini twasabe sesikhiyama sathi uyafuna yini mntanami ngikwazisa ukuthi kungani ube namashoma angaka na. Uthi wathi yebo baba ngiyafisa. Uthi wathi uyakhumbula wena ngenye imini usebagcele nasebuhleni ukuthi wafikela ucingo lathi wazi uphutha umuze kababamkhulu. Ngikhuluma ngalo babamkhulu ezihlobo sokungcola ey'ngaleni zamaNazaretha. Lo babamkhulu engiye ngibona ushembe ngisho ngathi uphuthuma kanjani kodwa mayeke wafika kuwo ufika zotha bese yadlula. Yiwo lo babamkhulu esuphendula umfula la khona sibona iy'ntombi sihlangana khona naso. Lo babamkhulu ethi ushembe mehla nemkhosi yasezulwini abesafika kuwe hamba ngenyawo amabheke ngakuwo. Imliba phinda jikele ngale ngakuwo aphinda ame futhi. Wona lo babamkhulu thina ingane zamaNazaretha esiweyayo kangaka. Uthi nabe senithathana niyedodweni thizeni. Uthi uyakhumbula yini mntanami? Uthi cha baba ngikhumbula. Uthi mana ngizokhumbuza. Uthi nabe senithathana uthi nagudla amadodo lawa ngezansi nabheka lezansi uthi wathi baba iyabuya ingqondo. Uthi yini nafika nayenze edodweni. Kwasekusinda akekho wayengayixoxa ukuthi wenzakalani edodweni. Uthi akakwenza niyakhumbula yini ukuthi kwabe sekhala insimbi ey'ngane yasekuseni. Uthi yebo baba ngiyakhumbula. Uthi uthi lapha ekhaya uma kukhala insimbi ey'ngane yasekuseni uthi silikhipha ingilozi kade iphoyisa ubusuku bonke. Uthi khipha esezophoyisa imini yonke. Uthi lezi ingilozi mayikhishwe ekuseni zikhishwa nomyalelo ukuthi hambani kuyona yonke imizi yamaNazaretha nifike nibabusise ngezobafika uma bekwenza. Uma belifika behleli ngey'ndaba zabantu nifike nibabusise ngakho. Uthi uma bafika benganele emsebenzini kaShembe uthi nifike nibabusise ngakho. Uthi inkinga engane yami inkinga yalesi sibusiso uthi
isikhombisa kwabe sekufika inyembezi wathi angazi mntana muthi ngithini kodwa inkinga yalesi sibusiso siphindwa kasikhombisa. Ngithi anginikhumbuze weyintombi neyinsizwa zakuleli bandla ukuthi nakhona lapha ekhaya ikhona le nsimbi. Engathi besingaqaphela abantwana basezulwini ukuthi uma ikhala izosifika sikusiphi isimo. Sengihlala phansi kuthiwa yake yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sikotha nabalethwali abahangula ikhuluma eyinsizweni ezaziyikhona ngaleso sikhathi ithi bafana bami ngiyadabuka ngoba ngibekile amadimoni eduze kwenu ithi ngifuna ukubona ukuthi lo Julayi uyophela linjani. Asiqaphele ukuba abaNazaretha njengoba sikhona phakathi komuzi usheba ngaphetshini ukuthi njengoba sengiwuvulile lo mhlangano athi ushebe ngihloba kuwo kathathu ukuthi akashongo yini ukuthi ngibekile amadimoni eduze kwenu ngifuna ukubona ukuthi lo mhlangano uyophela linjani. Baba Nkosi yamakhosi sengihlala phansi ngiyacela Shembe Wengcwele uba ungikhumbule ukhumbule Nkosi yamakhosi intombi yakangito kuyiyona ngibhekile impela Shembe makuthiwa umesule inyembezi umondlo ey'ntandane ngikubonile ngufakazi. Ngicela Nkosi uba ungikhulisele yona ngoba ike yasuka ukugula Shembe Wengcwele besingasathembi kodwa ngoba wehluleke Shembe Wengcwele nakho isikhona isindile. Ukhumbule Shembe Wengcwele insizwa engiyilamayo umelusi wakaKhumalo Shembe Wengcwele ucela umsebenzi ngalowo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi inkosi kusenelizwile. Nkosi Baba ngiyakuthanda ukukhetha inkosi enkulu uNyasibisa. Ngiyakhuleka ehlala Nkosi. Lo okhulumayo umshumayeli umtheku eFela Bahleka umfundisi uDube mayibonge inkosi. Ngiyabonga insizwa zezulu ukuba ningihloniphe ningiphe ithuba lokuba ngisukume ngiphakame ngibabaze umsebenzi omkhulu uBhombela owawenza eFela Bahleka mayibonge inkosi. Kuthiwa ngelinye ilanga bagcwele zake zafika insizwa zakaDube la ekhaya zilethe ukukhuluma kwakunesifo esasikhona kwaDube kuthiwa bagcwele inkosi yayihleli phansi kwesihlahla kuthiwa bathi uma beqhamuka uma bekumfundisi le ndaba kuthiwa yathi inkosi uBhombela isitimela samaMpondo sengiswile ngizofika ngelanga elithize ekhaya bagcwele mayibonge inkosi. Bathi uma bexoxa le ndaba yathi uma efika uBhombela isitimela samaMpondo kuthiwa wayefika ehamba nomfundisi owayehamba naye namakhosazana amathathu. Kuthiwa bagcwele wafika ngamanzi amnyama kunobhayinduku ngaphambi kokuba ungene umanzi amnyama isigodi esiphethwe uyena umfundisi. Kuthiwa bagcwele babeshaya ingoma ethi waqala izitha waqala ukuphakama bagcwele amen. Kuthiwa bagcwele nangempela abathi babefika eFela Bahleka ababeze ngakho lokhu kufa okwakukhona okwakunjengoxhoko kuthiwa wakhuleka uBhombela wasethi ukufa kuzophela mayibonge inkosi. Bagcwele umuthi ekhuluma ngawo waseFela Bahleka ulosesihlabeleleni sesi-100 osesihlabeleleni 177 othi lapho usubabiza abantu osesihlabeleleni 221 osesihlabeleleni 222 mayibonge inkosi. Bagcwele kuthiwa ngonye usuku inkosi isethembeni zayo kwakuLwesine ufika umama weNdiya okwakuthiwa uNoyinkobe ithi inkosi bagcwele ngiyawuvala umhlangano kunezigijimi eziseFela Bahleka. Kuthiwa nangempela bagcwele inkosi yafika eFela Bahleka yambuza lo mama weNdiya okuthiwa uNoyinkobe kuthiwa yathi inkosi muphela ukudla base
bemphekela inkobe wathi inkobe umama unenkobe wendiya owathi inkobe evela bahleka lelo gama wathola lapho bangcwele amen yabe siyambusisa inkosi yamnika ingane zabantwana ezabantathu eyoqala kwakuthiwa ulwandle uthi ngonye usuku ngiseKhalile bangcwele ngoba ilapha ebesithi maseThekwini sikhonza khona uthithi indaba kwanoyinkobe ngayilalela le ndaba eqhamukela bahleke ngathi nakho lapho engiqhamuka khona ngolunye usuku bangcwele kuthiwa insizwa nentombi zake zahlala phansi kwetshe la uBhombele wayehlala khona umebuka imgidi umehlele kuba abantu bakhe kuthiwa ngolunye usuku inkosi yezwa ngezwi ukuthi liyakhuluma itshefe labahleka lithi mina sengcolile bangcwele abasenkosini insizwe esidalakho ubaba umkhulu wamqamba igama wathi uhlezi ndembi uthi ngonye usuku ubaba esibizile sise Durban Station la wayehlala khona ehlala ngase ethembelile kwamashu uma sifika hlala lapha uthi badabami uma nginibona liba ngaka ngizokhumbula abafowethu uthi ukuba abafowethu babona lo umNazaretha kuhle ngabe abadlulanga emhlabeni ubaba bangcwele wayathanda uNazaretha uthi ngonye usuku baba ngimfica esitimeleni eshumayela esitimeleni uma sesibona sesekwethe esitimeleni uthi bafana bami wozani lapha uthi niyayibona lento engiyenzakho ngithi siyayibona baba uthi nize ningayiyeki lento wayathanda bangcwele ubaba uNazaretha ngoba ngiyakhumbula ngonye usuku efaka phakathi nekhaya ephethe imbuzi sibancane ekhuluma yonke into sikhuluma nje sina sinemfimbo kababa ethanda uNazaretha mayibongosi ngonye usuku bangcwele sengizohlala phansi insizwa uthi ubaba umezele lapha kwinyanga yezulu la ekhaya uthi yafika yambamba athi emahlombe ithi mfana wami ufunani wena uthi ubaba wakhohlwa konke owayezokwenza lapha owayezokubika ngoba kwakukhona inkinga wayezoyibika emsebenzini la wayesebenza khona eAlsace ithi inkosi yamakhosi ufunani wena lapha kuwe ngoba ngikubona wena okhalweni lakho uneyifundiswa wena ngikubona lapha unabashumayeli lapha unabagcotshwa yini oyifunakho bangcwele ngiyayithi kumnandi kwaNazaretha mayibongosi uthi umama sezohamba emhlabeni umama sesibizile sonke esezohamba emhlabeni ngaphambi kokuba umama ehambe emhlabeni uthi umfowethu emfica umama elele ngohlangothi umama elele kabi uyakhuluma umama uthi ngoluyambiza kodwa unyazi lwezulu lithi wena ungahambi uthi ngoluyambiza kodwa manje eluthi unyazi lwezulu ungahambi mina ngizadinga ngizafuna ukusebenza ngakho wasibiza bangcwele umama ekhuluma nathi esesibhedlela sonke esiyala ngokuNazaretha ngakhumbula ubaba esiyala ngokuNazaretha ngizongijabula uma ngibona insizwa zakwethu zithe shi ekuNazaretheni ngoba bangcwele lokhu uNazaretha kwangena kwatshaleke ekhaya uthi umkhulu wethu bafana bami ubaba wenu njengoba nina ningamaNazaretha thina sazi ukuthi asingena ngani eNazaretheni ngoba thina siyasazi siba sashebe la ushebe khona ukuyibhaphathisa khona mayibongosi ngiyabonga insizwa zezulu ukuthi ninginike ithuba ningihloniphe ngiyacela ukuthi sengathi inkosi enkulu esehlalweni ngakhumbula umndeni wakithi la sisuka khona asenabazali bangcwele sizintandane kuya ukuthi noma ubani uyolile ehlele ngezansi silalelayo kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi sisenkolweni bangcwele amen sifisa ukuthi sengathi nomusa sevele bahleke bangcwele ngothintayo sengathi ungakhula insizwa zinamathele khona zingaqheli ngoba bangcwele kunomlando omuhle kaNkulunkulu onothile Nkosi kusebenzise ngiyayikhetha inkosi enjengamaNazaretha unyashame umntwana wamkhwenazi emzini wasempuza ayibonge inkosi sesiphule amaNazaretha ayingcwele Thixo wothixo uNkulunkulu wokulunga baba ngezwe izulu sangena sizinsizwa sizokwenza leyo ndaba leyo owasibekela yona usikabela yona sathi inkosi yokulunga sisesiphuli wase ukhuluma uthi batabami njengoba nilapha niyamazi uNkulunkulu lomuzi thubani sathi andisiyezwa andisilalele
uthi sasikhona ukuphakamisa okudala uthi wahlezi inkosi unangafasibothe nawalokhale bakho uthi wahlezi nje unikelwa wase banikela abantu wasesihlalo nje uthi kwathi ngatheni waseqolela umntwana eqhamuka ephethe ingane nayo umntwana weza kwathiwa suka enkosini ayibagcina fika wasebuza ngithondubani waseyasho anti uthi wayephethe ubaba uMnazaretha uthi wafika mbeka phansi wathi hawu kanti lo muntu wathi mbeke phansi uthi kwathi ngatheni waseqhamuka inkomo uthi inkomo yaqhamuka yathi ifike imkhwaqa lo mntwana lona ithi yafika imkhwaqa lo mntwana uthi yamkhwaqa ngolimi ithi inkosi wabona inkosi yamaZulu ivuka yayisithi lo uyise webantu ulunyazo lwezulu lihaqa ulimi mayibonge inkosi Nkosi Thixo Ngezito kodwa wona fanele uhlale ethembeni ayungishayele
ekhaya insizwa emkhokho wami yasuka phakathi kwasemandlazini yahamba yabheka ePhakameni abantwana ingabatholi yasifika phakathi komuzi wasePhakameni yasifika uGakhane lalifika lihlezi uGakhane laselithi Nkosi baba izongithiyane yayithi mntanami wena uthi umkhokho uthi ngacela Nkosi ngathi Nkosi ngizwile ukuthi ufikile njengoba ubona Nkosi abantwana anginabo ithi Nkosi sePhakameni uphomelethe wasemampoto yabambisana yathi mntanami nabo abantwana bakho yababala ngegama yathi uqala uphila ngizwe yathi owesibili uMongeni yathi owethathu uMgcubuzeli bazola nje benjalo wathi abantwana sebezele sokusikhathi Inkosi yesibili bathi Nkosi mkhulu ebonayo langaphuma isikothe bathi mkhulu thina ekhasi nayo intombazana uthi yabuke ngumahlombe yathi hawu ubani baba wena wathi umthiyane hawu umthiyane luthele mina lokhatha mina bathi baba uthi yathi ngizombuza yathi mthiyane awusho ngani ukuthi ingane zabantombazana unazo yathi Nkosi ngiyithola ziyachitheka uthi Nkosi kulungile thina sizomnika ezulwini ingane yethu uthembisile igama layo ukhona namhlanje uyaphila ugogo wami loyo Nkosi ukulunga ngiyabonga Nkosi mhlawumbe lokho bekubaluleke kakhulu Nkosi ngisho Nkosi ukuthi awufani nabanye abantu ngifile bona Nkosi ejibisila unyaka udlule Nkosi ngawubika Nkosi umshado angisindela Nkosi yamazulu omhlaba ngabeka lonke Nkosi usizi lolo mphethe Nkosi wazomamatheka Nkosi wathi Nkosi ngacela Nkosi athi libe khona ngempela Nkosi umshado Nkosi waba yindumo ezulu Nkosi waba mkhulu ngaphansi zonke ngoba usho wena ukuthi uzoba khona ngathi uthemba njalo Nkosi uthi umfundisi othize engidekile unkosikazi waka-Israyeli uthi ngididekile ngazi ukuthi lapha kumina kunjani nami waqonda Inkosi ufikile phakathi komuzi wasekhaya wadideka kuvuka lokusizi savuka zonke izinto ngase ngiyakuwebuhlele uma ngifika kwale buhlele Inkosi wabamba Nkosi intambo wathumela ingane Nkosi wabamba intambo yokuqala waphinda wabamba intambo yesibili wasukhipha isibusiso uthi ingane sikhipha isibusiso wathi uya yathi kuyingane yathi ubaba mbuzo ukuthi wathi wabutha mbuzo ukuthi umntwana ukhipha ithempeli ngoba Nkosi usufuna ibhakhodi wasufuna Nkosi apha Nkosi ozothumube khona isibusiso sihlale khona zikhona Nkosi yamazulu omhlaba njengoba intambo wayibopha zambili wayibamba zambili bakhona abantwana Nkosi ababili bafana ithi shayembe uNkulunkulu engcwele ikonele bona Nkosi okulunga mbeke nami Nkosi chitha Nkosi izinto Nkosi ezimbi Nkosi ezizinelayo akukho Nkosi lapho ohluleka khona Nkosi awuhluleki lutho Nkosi awazibahlulela lutho akukho Nkosi owahlula Nkosi empilweni yami Nkosi wathi insizwa seyiphethe ibhamu Nkosi sezithi ifuna indawo nasekhaya wasufika ngesuku wasufika Nkosi wasungibuza wathi phawu uyasaba yini kathi Nkosi angisabi nawo namhlanje mhlawumbe sikhaya uye thina wala ngijasibheni nawathi uyevele kanani ubuyile thina nge-order nje kanazana shembe ukulunga Nkosi usisizulayo ingoma amashumi amabili izwe lakithi
ngiguqile phambi kwakho Nkosi Mthame emandeni ethempelini ekuphileni ngokwamatoho noma ngokuzama impilo ngisegoli embukweni ithempeli. Khululu wesiboshwa sibonga umusa, sibonga uthando futhi osithanda ngawo. Noma Nkosi sinezono vele Nkosi zikithi ngoba zashiya obaba bethu kithi. Khululu wesiboshwa ngelona usuku kwakukhona umuzi. Lo muzi Nkosi ayikho into abengenayo phakathi kwabo. Babe ngaswele lutho. Yonke into abayifuna bayithola. Ngaso sonke isikhathi abafuna ngaso. Umsizi kuphela Nkosi yamakhosi ababenalo lolunye. Babenganabo abantwana. Isikhathi eside. Kwaze wagcina bavela umgawo ukuthi kukhona lezi ingane okuthiwa ziya-adopt. Bahamba bayifuna lengane, babhalisa amaphepha khona baqeda. Bathe bephakathi nawo base bebayalela laba bantu abazobanika lengane. Bathi lengane kufuna nazi ukuthi inokufa okuthile okuyo. Lengane yona inokufa okuthile kuyo. Ngesikhathi esithile iyajova. Ngesikhathi esithile iyiphilisi. Kufuneka niqiniseke lokhu ukuthi ngalezi ikhathi ezibekiwe niqiniseke ukuthi ngempela bafanele jova iyajova, bafanele athola iphilisi uthola iphilisi. Bakubona kulula. Babona ngeke bakhohlwe lezi zinto. Ngoba babehluphekile. Bayithatha lengane yahlala ekhaya. Kwahamba isikhathi. Kwaya kwase kubonakala ukuthi impuphu masiyithengela ekhaya ayisayiqedi inyanga. Ngoba sekukhona umuntu odlayela uyadla futhi lo muntu ayikancane. Amasithengi rice sekuthi manje uyophela isonto lesibili soselithatha uthi nalo liyophela. Kanti kade lihlala kuphela. Base behlala becabanga ukuthi no. Okay sesiphindele ikhathi anikezwa ngazo amaphilisi najova ngazo. Kodwa manje ke ngokudla kuphela. Sizokwenza njani? Wayesethe omunye hayi asinciphise ikhathi adla ngazo nangekhathi ajova ngazo nangesikhathi athola ngazo amaphilisi. Hleze ukudla kuzocishe kube ngcono. Base bayakwenza lokho. Kwahamba isikhathi isiyagula lengane. Ngoba ujovo ayisawutholi ngesikhathi. Namaphilisi futhi ayisawathi ngesikhathi. Kwaya babothi sigula kakhulu bayithatha bayiphindisela lapho abakade beyi-adopte khona ngoba bathi sesiyehluleka lengane ngoba iyagula kakhulu. Umbuzo wafika wabuzwa wathiwa konje ngesikhathi nimthatha lo mntwana lapha sathini kinina base besho nawenza yini hayi sawenza kodwa sabona sekwenza ukuthi asishintshe ikhathi asisenza niyabona ke into egulisa lengane ukuthi nina nashintsha. Nkosi yamakhosi sesabi ingane waseboleka zona mzuka lesibhabhadiso. Njoba sikhona Nkosi ngisuke noma ngingenamali ngabona nginayo kodwa ngiyahamba ngeJudiya. Bengihlushwa into eyodwa Nkosi yamakhosi. Ingane shembo wangiboleka yona. Ngoba izofuna umjovo wayo lapha phambi kwakho. Uma Nkosi ngizoyincisha lo mjovo ngizogcina nami nginciphe ebusweni bakho. Sizojova Nkosi yamakhosi. Sizodla lelo philisi Nkosi elibuke esandleni sakho ukuthi usulikhipha Nkosi silithole sonke uzuthando lwethu oluthandayo Nkosi lungapheli. Ebese Nkosi olubuke ke lungaphezulu ukuthanda thina ngoba thina mhlawumbe lifishana kodwa ngiyazi Nkosi utholo lwakho lukhulu. Ngoba uzithanda Nkosi noma sinje. Sifukameleke Nkosi yamakhosi. Bese kuthi Nkosi abantwana siphe bona shemo.
bangamuki kithi bangagcina inkosi sebenza kuwe sebezovalelisa ngoba Nkosi mayisesukile kimi sezovalisa kuwe ngizobonakala sengenza izinto engafanele phakathi kwalungisa ngizobonakala ngasenayo umuntu ongilawulayo ngoba usumthathile wabuyisela ekhumbini wombeka ngoba sengihlukumezile mina nje iphilise elikhulu mangase noNkulunkulu manje athule lapha esihlalweni athi ukugida awukho ngavale ngiyife kulona philisi lelo ilona philisi enginalo ukuthi mewokhala isigubhu emva kwami ebese ngisikhonto enzekayo kimi izolala umjofo Nkosi yamakhosi khule Nkosi izulu nomhlaba ube ngangentaba ungasishiyi Nkosi ekudelweni ukhumbule imizi yobaba eseneyodwa Nkosi engasenalutho kodwa le Nkosi kube uNkulunkulu phezulu kwayo futhi ube isihlangu kuyo inkosi ibusise ngisizwe elandela oguqile usimangaliso kanzuza endwedwe ethempelini lasenkanyezini baba uMshumayeli Nkokheli umama wakhona uNkulunkulu wasephakameni ngikuqela lapha Nkosi ukuzokhokha noma Nkosi ukuzawubonga ngingumntwana okhula ekhaya komame ngoba ithi kwabhuka bonke abantu kodwa into engiqaphela lapha ekukhuleni isifo sokucindezeleka mangilele ebusuku kwaqala ngimncane ngiphupha ngijava izinyoka ngaze ngafika nasesigabeni sokungena ebufaneni lenda yazi yasuka kimi ngakhula nje ngafunda isikole lento ikhona ngaze ngaphuma nasesikoleni kwashana sigaba sobanganwe lenda yazi yamuka kimi la kubuqwe khona ngangiceba lento noma phi uma ngithola ithuba ngangeze ngayikhohlwa ngoba yayingihlupha kakhulu uma lento izokwenzeka abantwana beNkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngangivamile ukuzwa uma izokwenzeka ngokungajwayelekile ngoba basheshe kufika ubuthongo nomzimba ukhathale nje bese ngizwa ukuthi kuzofika lo muntu ntambama kodwa uNkulunkulu wasebuhleni Thixo ngamdela umuntu nami osawuzange ungidele ngobunye ubusuku uma ngizwa lento uba izawufika ngase ngithandaza kwesinye isikhathi uma ifike kahle lento noma ngithandaza ithana nasekhaya ukhoshe uma ngifaka uNazaretha ifike ithi nabazali bami banawo lengubo uma ngibeke nefoto ithi namhlanje ngiyamazi kodwa Nkosi ukhona usuku lahluka kwezinye insuku yafika lento yangena ngomnyango ngayibona lento ukuthi angikho kunaleli kwasathi ndelelele lobuthongo yayisingena lento ngomnyango ngathi mangithi qolo ngizama ukuhlehla ayisifika kimi yathi namhlanje lokugcina uhlezi ukhuluma ngalo shembe wakho namhlanje lokugcina ngithunyiwe kuthiwa ngizokuthatha ngayibona uNkulunkulu omhle wasezulwini uNkulunkulu wasephakameni ngiphume emzini wakithi endlini ngaphuma Nkosi ngesango ngilandela lento abaziye endwedwe ngazibona ngidlule ebhosa ngashona phansi ngomkhukhuze imlo emzinyathi ngilandela lento ngashona phansi ngadlula emtshebheni ngashona phansi nalento siyahamba lento yenzeka ngokusheshsha amaNazaretha
sidlula noma sikhambela emzini wakabheka uZulu Nkosi ngabona kuphithiza uma sengiyodlula isango lakabheka uZulu ngase ngicela kuyena ukuthi hawu ngibona amaNazaretha lapha kulomuzi ngicela bangene ngivalelise ngoba ngezwe kuvuma nasemoyeni wami ngiyahamba namhlanje ngangazi uNkulunkulu asekuphameni ukuthi umuntu mayehamba zonke izinto ayithanda ziyadlula nabantwana Nkosi ongabele bona emzini kababa ngaba bona bedlula nomakoti nomama ngabona nje konke kudlula lezi zinto sokuzithanda uma uzohamba ziyedlule sisheshe ngiyacabanga uNkulunkulu suke ekhombisa ukuthi okugcina usibona Nkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngathi Nkosi uma ngingena esangweni lakabheka uZulu ngafika Nkosi insizwa kaDopho gama la uGqosha yayihlabela amasanga engakavala ngase ngizama ukuvuma ngithatha lesabela kwase uthi gquzu ngase ngiphaphama ngapha uNkulunkulu impahla engangigqokile kwaphoqa ukuthi ngishintshe ngoba nombhede wawumanzi te ujuluka izobonga uNkulunkulu ngoba okaNkosi awubangakhona umuzi wakabheka uZulu abantwana Nkosi ungabe Nkosi bafana nami ubaba ongizala wahamba nenyanga ezintathu manje ngigonile izobonga uNkulunkulu ngifisa Nkosi ufihle umuzi wakithi ogama la kwesuthe khumbule Nkosi wabo ongizalakazi ngambona namhlanje sengize nendoda azimbona ngishepusheni usizi lo kaNkulunkulu engaze ngalikhohlwa Nkosi noma nganaba kanjani noma ngajabula kanjani kodwa ngikhohlwa ukuthi ngizala indoda esengize ngenza udoda phambi kwabantu kodwa wena ngaze ngibone ngehla ngelinye ilanga emzini nasekuphameni kuthiwa ke yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sothi ithi maNazaretha uma umuntu engakho indlu le ndlu ibe nomnyango ngapha ibe nomnyango ngapha athe phakathi umuntu bese ngqongoza umuntu ngapha omunye ngqongoze ngapha lo muntu angavula ngaphi lo phakathi ayisethula madoda ithi Nkosi bese kuthula kulo mnyango ngapha ungqongoze kulo mnyango ngapha lo muntu angenza njani bathi baba ngavula lo mnyango ungqongoze ngapha ithe kunjalo kodwa basekuphameni uma niza lapha ekuphameni nizongqongoza Nkosi siyabonga uNkulunkulu sicela Nkosi usibone sihle Nkosi naseyithini zemizwa kwabethu Inkosi kusebenzisweni Kepha wena
unyazi wezulu Nkosi anikeni igama sabantwana abancane bakuleli bandla esibona Nkosi lifanele ngaphambi kokuthi ubizwe ngokuthi uNkulunkulu wena awuyena nje Nkosi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abanye uNkulunkulu umfana oguqe phambi kwehamenti yasezulwini umthokozisi wamnqabe kwelaseMaqadini enhlalakahle eThempele ayibonge Nkosi njengoba silapha abantwana beNkosi sizophuza emfuneni omkhulu onyazi wezulu ngoba noma izinto zikhona emhlabeni kodwa Nkosi khona konke noma ithemba sesiphela kuthina kodwa Nkosi mawusuqhamuile nomjimba wakho Nkosi nesigqoko sakho ucoco uzongena ethempelini liyabuya ithemba Nkosi kithi umfundisi uMngoma ngelinye ilanga uthiwa wayephethe inkonzo babekho abadala emzini wasephameni eyisho indaba kaShembe phakathi nendawo nenkonzo akhulume ngey'ndluzela zezulu athi uma ekhuluma indaba kaShembe esethi iy'ndluzela zezulu seleyijobelelake ubaba ilanga manje seseqedile inkonzo umfundisi wenkonzo eseyibuyisele enkosini yaMazaretha isiyajobela inkosi yaMazaretha iMazaretha ukube kuyangabe mhlawumbe niyambuza umfundisi uMngoma ukuthi yini indluzela yayisibuza iMazaretha niyazazi iy'ndluzela ukuthi yini yayisithi othi ngiyichaza yayisithi indluzela yathi isilwane esithanda amanzi kodwa sihlale eduze nawo uthi sihlale endaweni ewugwadule uthi kodwa mase siwafuna amanzi uthi akukho okuzivimba endleleni ukuthi sihambe siwaphuze wayesethi njengoba umfundisi uMngoma ethi nina manani nenza indluzela zezulu usho ukuthi noma ngathiwa mnini mase lumfuna uNkulunkulu phambi kwenu uthi noma kuthiwa imali ayikho kodwa uhogela uzumfuna uba uzumthole la engakhona njengoba silapha Nkosi ezinomhlaba hayi ngoba Nkosi sinemali noma sinani kodwa Nkosi sizophuza emfuleni omkhulu kuwe Nkosi ngiyakhumbula Nkosi uveza uNkulunkulu bakho lapha ekhaya lakithi ulisakwazi singizala amasango Nkosi wase ekhishwe iphaphu ngo-2009 wahlala esibhedlela bamkhipha inkosi uthi ngisifudumele uthe bethunyuka phezulu lapha ngosuku lokuqala kwenkosi uthini asephela amandla lapha entabeni ngendlela kwagqwele asephela amandla bamuyisele emuva ekhaya bamthatha iy'nhlali futhi ezayithanda uShembe zathi hayi ngeke sanwele ebuhleni siye umntakaShembe simbone kula phambi kwesinomthatha sizombeka eklinikhi ayithole usizo mayifika lapha eklinikhi esibhedlela kuthiwa laleleni iphaphu selinenkinga sekufanele manje kubona ahlala esibhedlela wahlala Nkosi emnyango ithi yabofo Nkosi sihamba sifuna Nkosi ezinomhlaba ukuthi kuzokwenziwa njani baze bamqambe igama onesi lapha kwathiwa u-treatment failure ngoba wonke amaphilisi ayikhishwa Nkosi kodwa ayingasebenzi kuyena alikho Nkosi eliyithemba esinalo ngoba zikhona izinto zasemhlabeni ukhona nje indoda ethize esake sayelelwa wona kwathiwa siyekulu yafika yanquma Nkosi yamaZulu ngizama ukuveza ukuthi uShembe wokugcina yafika nquma yathi hawu nakanjani uma wakho nabafana ngoLwesine nakanjani eshumsomntu ngoLwesine nakanjani uzobe sehambile emhlabeni ngase ngibe nenhlahla Nkosi ezinomhlaba ngabona ulapha eKhawashi hayi uShembe akasebenzi ngoba usungona obehlela epulpit uShembe usebenza yonke indawo khona umzimba wakhe emhlabeni ikhona njengoba ehlela akekho la kwelinye izwe usiza abanye abantu ngabona lokho kithi Nkosi ezinomhlaba ngithi ngiyele esitolo lapha ngiyabona Nkosi uzopheka laba abasebenza lapha Nkosi eKhawashi yakho ngase ngisondela kuwe Nkosi ngoba kwase kuvele odokotela bathi cha ikhona medication esingaze simnikeze yona kodwa asikabunazi isiqinisekiso ukuthi izosebenza kuyo sizobe sizoyithetha bayibala izinto ukuthi cha-ke uma wenzeka le-treatment ingahambisani naye uzohamba ngo-wheelchair impilo yakhe yonke noma sanganelwe ikhanda bayibala izinto sasikunilaza ngathi ngoba isalukazi phela sesithanda ngase ngiyibika Nkosi ezinomhlaba kuwe ukuthi ubuza Nkosi wangibuza ngona wangibuza Nkosi ukuthi ukusimba isibhedlela uyazi wezulu uNkulunkulu wangibuza ukuthi ukusimba isibhedlela ngase ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi useKing George kanti Nkosi ezinomhlaba ngibuza ukuthi ukusimba isibhedlela wena Nkosi uyakhona angizange ngize ngimtshele uma ukuthi usengibonele nawe Nkosi yamakhosi ngafonela umfowethu ngathi mfowethu kade sengiyobika baba wathi ubaba ukusimba isibhedlela wayesethi wona amaphilisi kuyafana thawadle lapha ngathi asahambe siyosayina kusasa masifika ngakusasa esibhedlela siyafika umazi simxoxele ukuthi yazi unyazi wayengakazazi alibone ngoba wala esibhedlela kwazi kwabi leyo ndaba wayibona nje emafonini nasemaphepheni kanjalo uthi uyazi ngithe ngihleli la
embhedeni wakhe-ke wawumbona umuntu mesuke eqhamuka lapha kwi-lift ezephasejini kanjalo esibhedlela. Uthi wathi mayibuka wathi hayi lokugqoka phela ngiyakwazi nkosi yamanani egqokayo. Uthi wayeselibona unyaka phezulu luqhamuka luza kuwe ngqo lafika lamshaya isibhakela la ehlinzeke khona ekuqaleni lathi inkosi ifuthi usuphelile. Wayesephenduka ebhekale mayephenduka phele umjiva la ngemuva ubhale u-100% unyazi lwezulu. Ngesikhathi mina ngikuqakhawashi ebuza ushembe ukuthi ukusiza isibhedlela kwaya kuye sentime ngaleso sikhathi. Ushembe akasebenzi malala ushembe ukhona kwindawo kuphela nje ukuthi imthembe inkosi yenziwe umhlaba khumbula umndeni wakithi inkosi kusemezweni. Amen. Mana. Anabusa. Oh